En ons begin deur ons arms te swaai. Gooi daai waswater uit. Hierna gaan ons kettlebell oplig voor ons bors, dan is dit dooie arms, dan is dit klein gewiggies en dan kettlebell swaai deur die bene. 20 sekondes is verby. Weer lekker koel vandag. So ek gaan warm aantrek as ek nie klaar is. Eers klaar sweet. En ek dink ek wil stryk, want ek het nou 'n paar goedjies om te stryk. So ek gaan stryk, 40 sekondes is verby. Stryk dat ek op datum kan bly. Ek wil nie weer myself te stryk nie. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 en dit is die weer in sy dingetjie. 10 secondes is voorbij. 20 secondes is voorbij. 30 secondes is voorbij. En nou is het door je arms. Dit my oog. 40 secondes is voorbij. Voel met my skouers, voel my arms werk. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 en dis dooie arms. Secondes is voorbij. Je draai je middel. Je werkt die spieren op je rug. 30 secondes is voorbij. Secondes is voorbij. Ik heb even gestrand bij dat ik ga. Ik weer volgende week gaan en dan zal ik weer gaan doen. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 en dit is gewiggie tyd. Klein bewegingkies. Tweede laaste oefening. 10 secondes is voorbij. 20 secondes is voorbij. Nog 1 oefening en dan begin ons weer voor. 30 secondes is voorbij. Ik doen even hierdie en dan sê ek het uit. Ek het ook my swaarder gewiggies gevat. 40 secondes is voorbij. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 en dit is kettlebell. Laaste oefening. Hier werk je de arms, de middel, de rug, jou bene, jou kuite, alles. 20 secondes is voorbij. 30 secondes is voorbij. My gewiggespier kilogram is genoeg vir my. Ek het gedink 9 sal die 3 doen. Ek moet daai terugstuur. 20 secondes is voorbij. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1
En ons gooi die water uit. Lekker wat nou awesome. 10 secondes is verby. Twintig secondes is verby. En jy daar, klein televisie. 30 secondes is verby. Die nou lig is weer die kettlebell. Ek het altyd gesê kettlebell, ek weet nie hoekom nie. 40 secondes is verby, ek wil nog steeds sê kettlebell. Kettlebell en nou dan door je arms. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 en 10 secondes is verby. Jy hoef vas soms soos wat jy wil. Hy het my mos altyd seer gemaak. Maar dit was die kloppietjies van die verf, se babbeltjies wat gebars het. Toe kom net geskuur. Nou is hy glad. Nou maak hy my nie meer seer nie. 30 secondes is verby. Ek voel hoe werk in my rug en my arms. 40 secondes is verby. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 en ons het dooie arms. Secondes is voorbij. Veertig secondes is voorbij. Tien, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 en ek gaan nou Wintie wees en 1.5 gebruik. Wintie. 10 secondes is verby. Al het jy nie 'n kettlebell nie, doen nog steeds dieselfde oefening. Laat jou arms in die lug gaan strek en laat hulle onder toe gaan deur jou bene. Maar soos ek sê, jy kan altyd vir jou botteltjie water of 2, 500 ml vol sand maak, plak hulle aan mekaar met sellotape en maak vir jou 'n handle. 40 secondes is verby. Hey, ek voel hom. Tot. Etsa. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 en dit is die totaal weer die bene vir die laaste minuut. Helemaal op en af, helemaal op en af, helemaal op en af. Nou jy kan dit doen sonder 'n kettlebell. Net die beweging ook doen. Jy gaan nog steeds daai beweging inbring. 30 secondes is voorbij. Secondes is voorbij. En hier is ons laatste oefening. Nou is ons klaar. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2.